Kipa nyong tap vote jong Langrin constituency hakasi tak din jong tayo klemi ba bane tap vote banjit yu nong mikmat batamai syakayen dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala thli na kajing klat no jong MDC uba Nasar Marwen baro lang Prapowe point in Khandai na kasispa kibri kilawan bane tap vote kane ke MDC election shiteng samoi kalasaki ke je kun tang jong kilai ngut ki kertong bat kini kide MLA kathan uba Pius Marwen uba aireng na kasang UDP uba Jotin Kardosau na ka Congress bat uba ket borlang nongrem na kasang National People's Party kane ke election kadairu ke election kabaya phai khmat lot mentarik sengsan perthai bat kadairu ko pakong san bha namar kan rai ya ka sensyar khadar ha ka Khasi Hills Autonomous District Council ka badan mentah hapo gejing sensyar administrator kajing tap vote akan kesini kelas sedang naruk kepor prabaji menstep bat Prapowe point Khandai na kasispa kinong tap vote kilami ban pendap elaka kamram banjit unong ikmat syaki yang darbar jongka ki HADC ha kane ka constituency kidon arp Khandai hajar laispa andro punyongut kinong tap vote baro hendrai ke belapoi ban tap vote kilong arp saw hajar andro pongut kata kin nakaliang kisenrang kalong Prapo point line na kasispa bat nakaliang kikenthai kalong Prapulai point nyo na kasispa kajing nyo iki vote kan long ha kalai tarik ubnai leber ajing khen ngai i kidon ki parti ni don lightly ki parti be kon ni election mo kidon bong nila job kidon ki balakam ba hinyo kata-kata hajar bot kidon ki baladang ong ba ngangan yo kata-kata bot kan rei ngangan ong ba kersol kedai be lai tarik ba nakaliang jongang ong lada kine ki kop thik ki ka ba kila ya thu lupa kemut kide kinong ya thu lupa pesisa balada ki bakla ya ka figor ka baki ai kemut kini klalong kum kinong itu lupa balam ler dengan siapa lai tarik mo kata kadai ka ba ngam la man claim lupa menta lah ka kadnungan yo ti habakut hi karai ka song pa